From them, Ndumiriri ya mutongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga ya gwetia mishemanio na arumiriri yake muthenya wa mwambiririo mwena wa Kamukunji kaunti ya Nairobi yamukiritwo na uregani ni President William Ruto na atongoria matiganite ya Kenya Kwanza. Ari igongona-inĩ rĩa mahoya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, President Ruto augĩte ndekwagagio nĩ mĩbango yothe ya mũng'ethanĩro ya gũtũma ambe eherie coka ciake na cia thirikari wĩra-inĩ wa gũtungatĩra mũingĩ amahe matu make. Mimi siwezi kuruhusu ati watu wachache waende kona pale ati watupangie njama ya kututisha, ati wanatupangia sijui maandamano, ati sisi tuache kushughulikia mahitaji ya wananchi wa Kenya, ati sisi tukuje hapo ati tushughulikie mahitaji yao. Uyu nĩ mũtugo kũringana na President Odinga anahũthĩra na hau kabere wa kũhahithia thirikari ĩrĩa ĩrĩ ũtungata-inĩ akĩgeria kwĩyathĩra mweke thutha wake kũhotwo ithurano-inĩ. Hatuwezi kuwa tunashughulikia watu 5, 6, 10 kila mwaka nenda miaka rudi, ati kwa sababu anataka kutupangia maandamano, sijui anataka kupanga sijui nini hapo. Pangeni maandamano vile mnataka, lakini Kenya itasonga mbele. Wewe hapana uzia huyu rais wetu woga. Ino ni chuma nguru. Na atiguo. No yo ndoya wana haja kiemwe. Huyu William Ruto, huyu president wetu, one of my duties as deputy president is to protect his leadership, na hakuna mtu ambaye atagusa yeye. Naona mwaho wa Azimio ugithiaga na mbere na mirurungano, atongoria a Kenya Kwanza makomithitie ikinya riothe ringituma a Kenya mage guthie na mbere na mawira mao ni undu wa wagagu kana ngahiha. Wewe uite maandamano hata kesho, lakini kama maandamano ni kitu ya manufaa na kabisa unaweza kuza uchumi wa Kenya na maandamano, kesho tukuone na jamii yako kwanza mstari wa mbele mkipeleka hiyo maandamano mbele. Kwa hiyo maandamano yako usiguze biashara ya Mkenya hata mmoja. Wale wangana wana machungu, lakini tusikubali kwamba machungu yale yapo yaharibu mpango zile nzuri tumeweka kama nchi. Nafurahia kuona ihinda-inĩ riu atongoria angĩ kuma mwaho wa Kenya Kwanza marĩ kaunti-inĩ ya Naikuru maugĩte bũrũri ũrĩ handũ horu na ũguo hatirĩ bata wa gũtera mũingĩ mahinda na mĩcemanio ta ĩyo ĩrabangwo nĩ Azimio. I want you to tell Baba that this is not the time to scatter. This is the time to gather. It is time for all of us to come together. I can assure you, my brother, there is no one in Kenya at the moment who has even the energy to walk in the street to maandamana. Welcome, mfanyeni mkutano Kamukunji ground, but let there be peace. Coming together to congregate na kuzungumza. Hata kama ni siasa, kuna watu walikufia Kenya hii. Mutongoria wa Azimio Raila Odinga augĩte kĩrĩa agakorwo nakĩo nĩ mĩcemanio ya mũingĩ kwarĩrĩria hamwe na mangĩ riboti na wĩra ũrĩa maugĩte mamũkĩrĩte wa kuonania Odinga nĩwe wahotanire gĩthurano-inĩ kĩhĩtũku kĩa mweri wa kanana. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.